te konferencije. Kako komentarišete da je u rodnom selu Tomislava Nikolića zabranjen lov? Pa, preko svakog vikenda tamo dolazi jedan divlji vepar posebne vrste, pa moraju da ga zaštite. Zato su umesto lovišta proglasili prirodni rezervat. Malo to deluje neprirodno, taj vepar, ali... Ja sam morao da zapalim celu Hrvatsku da bih ovde probio tu medijsku blokadu. Eno, Hrvatska još gori. Drugi put opalite. Pa dobro, još koji put. Zašto? Zašto bi pali? Pa, vidite kako je lepo kad gori, celi Balkan obasjava. Možete da to tumačite kako god hoćete. Novinarka je pitala da li bi želeo da dođem u Sarajevo. Rekao sam, čim dobijem pasoš doći ću. Pitala me da li bih išao u Hrvatsku, kažem tamo bi išao na tenku i naoružan do zuba. A vi tumačite kako god hoćete. Ali rekao sam vam već i povodom načina reagovanja Hrvata u novembru i decembru prošle godine, da su oni kao somovi. Upecaju se najlakše na dudubak. Znate li šta je dudubak? To je jedna vrsta crva koja živi u zemlji i najbolji je mamac za somove. I oni su se opet upecali. I šta ja tu mogu? I opet će se upecati nekoliko puta. Naravno, ja im uvek pripremim iznenađenje. I oni nisu spremni na tu vrstu reagovanja. Vučić dovodi Stross-Kana, Tonija Blaira, dovodi i onog Guzenbauera, a s vremena na vreme primi i Kurca. Koliko je puta... Braćo i sestre, nije smešno. To su činjenice. I sad bi opet da me vrate u Hag. A ja dobrovoljno neću. Pa neka me Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić nose na aerodrom, strpaju avion i pošalju. Samo da ne idem avionom Tomislava Nikolića. Danas poleteo avionom u Vatikan na poklonjenje rimskom papi i da ga pozove u Srbiju. I Bog odmah postao znak da je zgrožen s njim. I sva sreća, nije avion pao, nije mi žao Tomislava Nikolića, nikakva šteta ne bi bila. Ali žao mi onog letačkog osoblja koje bi ni krivo ni dužno stradalo. Pa sljedeći put neka Tomislav Nikolić kad krene u Vatikan sam vozi avion. Šta će mu postati? On ima diplomu. Ma ima on sve moguće diplome. Ja sam mu dao 10 diploma. Voli čovjek diplome, pa šta ćete? Ti si uvek puno anegdota ili neku anegdotu ili neki vic, nešto no ispričaj. Pa šta ću da ispričam sad, evo... Ono, kako te je smenio onaj hermafrodit u Velikom bratu, kako ono veše? A još ga izabere u svoju grupu iz sažaljenja. Misli, neće ga niko, ajde ja ću sad. I on odmah organizuje puč tamo. Gledao sam to u Hagu. Nisam imao šta drugo. To veče i gledam Eru kako ga smenjuju. I umjesto da umrem, ja palim hrvatsku zastavu, američku, Evropske unije, šiptarsku sa Kosova, NATO pakta i tako dalje. I zapalio sam celu Hrvatsku, umešao se direktno u hrvatske predsjedničke izbore. Moja kandidatkinja je pobedila. I znate zašto je Kolinda pobedila Ivu Josipovića? Zato što je bila lepša, izazovnija i veća radodajka od Ive Josipovića. Kad su me pustili, da me se uopšte nije žalio, nikakve uslove nije postavljao, ništa.
A posle kaže, evo ga, narušava mir na Balkanu i nije bolestan. Ma jesam malo bolešljiv, ali za razliku od njega, gotovo da mi nije ništa. I sad me traže nazad, a ja neću. Čim sam došao u Beograd, ja sam novinarima izjavio, dobrovoljno se nikad više ne vraćam. I neću se vraćati. Kad je trebalo, ja sam otišao, bio sam 12 godina, pobedio sam Haški tribunal, pocepao celu instituciju međunarodnog krivičnog pravosuđa, prekršio svaki statut, pravilnik, poslovnik i propis koji su imali, pogazio i sad više nemam razloga da se vraćam. Međutim, ja neću bežati. Neću se sakrivati. Tu je Vučić da me hapsi i da me nosi na aerodrom. Dosmanlije se našle u čudu. Onaj glupi i nesrećni Tomislav Nikolić se odmah izjavio je da me treba po slovu zakona vratiti u Hag. A ja njemu i majku i sve ostalo po spisu. Filipović Pravda, kako komentarišete formiranje vlade u senci Pajtića? Pajtić je formirao vladu u dubokom hladu. On čak nije mogao kvalitetnije kadrove da pokupi ni iz Demokratske stranke. Možete misliti kad je Gordanu Čomić, teško je ime, pamtim, toliko je važna istorijska ličnost, kad je Gordanu Čomić postavio za potpredsjednika vlade i ministra odbrane. I šta sad od nje očekujemo? Samo da pusti brkove. Pa da bude pravi ministar odbrane. Pa je onda poredio sa Indirom Gandhi i sa Benazir Bhutto. Bolje da je poredio sa Idi Aminom, na primjer. Više bi odgovaralo poređenje. Otprilike su iste kilaže i istih svetonazora. A istu uniformu mogu da nose, isti broj. Sve ono što nije iznošeno, a ostalo od Idi Amina, njoj bi pasovalo. Osjetili da orobe penzionere i zaposlene u javnim službama. 10% od penzije. Što to nisu rekli pre izbora da će da radi? Što nisu obećali, braćo penzioneri, glasajte za nas, smanjit ćemo vam penziju za 10%. Pa ko bi onda glasao za njih? Da su rekli radnicima, samo za nas glasajte, odmah vam 10% manje plate. Ili otpustit ćemo vas toliko i toliko. Otpuštanja tek slede, velika otpuštanja. Ko bi za njih glasao? Šta im je bila osnovna parola pred izbore? Da će se živeti bolje. Kad će se živeti bolje? Jedino se u Bajčetini živi bolje. I to ne u svim kućama. Ono malo jadnog stanovništva pati i ispašta. Na sve strane policija, žandarmerija, specijalne jedinice, ne može u šumu po drva, ne može u lov da ode, ne može ovamo, ne može onamo. I još sad zabranjuju avionima da preleću Bajčetinu. Tebeš onaj smet kod Feketića. Morala su celu noć čekati u autu u snegu dok počne malo da se razdanjuje, da može Vučić da dođe helikopterom i da glumi da spašava onog dečaka. Pazite, ali to je majstorstvo. I on je za te stvari majstor. On neprekidno obećava. On jadikuje pred narodom, teško mu je, radi 25 sati dnevno, ustaje sat ranije. Šta radi
supruga Tomislava Nikolića. Prva dama Bajčetine, dobro i onog lovišta gdje je sad lovostaj. Glumi Jovanku Broz. Umrla Jovanka Broz, a Tomislav Nikolić, četnički vojvoda, svoju suprugu Dragicu na sahranu i ona na počasnom mjestu. I onda sam nekom prilikom tamo preko Twittera tražio da se odredi prostor za Tomislava Nikolića i Dragicu Nikolić tamo isto u kući Cveća, kad toliko vole Tita i Jovanku, pa da budu što bliže. Više puta je Tomislav Nikolić izjavio da mu je namjera da ide Titovim putem. Je li istina? Jeste i sami to čuli? Pa kako je to moguće? Četnički vojvoda krenuo Titovim putem. Pa da udari po srpskom narodu. Njegova supruga Dragica na sebi dnevno ima garderobe i nakita u većoj vrijednosti nego što je godišnja plata predsjednika Republike. Odakle? Formirala Dragica Nikolić humanitarnu fondaciju. Ajde, formirala, valjda je imala humanitarne namjere. I umjesto da da ime neke znamenite Srpkinje, Milice Stradinović, Srpkinje, Isidore Sekulić, Milunke Savić i čitav niz drugih istaknutih žena na koje je ponosan srpski narod, ona ni 5 ni 6 fondaciji dade ime Dragica Nikolić. A onaj nesečnik Tomislav neki dan na televiziji kaže: istorija će ga pamtiti po tome što je bio suprug Dragice Nikolić. Rekli ste da ste završili osnovnu školu, a posle toga građevinsku školu, je li? Ne, ja sam završio na master studijama na fakultetu koji nije bio na mojim osnovnim studijama. Po mojim saznanjima, vi ste završili samo osnovnu školu. Posle osnovne škole više se niste školovali. Ja sam završio master studije, svaki ispit. Ali vidim ovde da ste sve same dvojke imali u osnovnoj školi, osim trojke iz fiskulture. Jel se sećate toga? Svaki ispit koji vam je potreban naćete apsolutno u arhivi fakulteta. Pa sve sam ja istražio, kao što vidite. Tišina tamo. Možete samo da prihvatite da mi popušite kurac. Super.